And I remember that. Are asachi bi se memre da bia edura ye de Nnawotwi dwumade ebro ye bu nkompo ehwe Nnawotwi mu nyina ensem awdo a edi ahim ne aham ewo Nnawotwi emu ni ya select mo aso ne so ni edika Ghana fo enya besa etie biem ni esisu biem edi ama ede fe Nnawotwi dwumade fi sabre kopin se non do ebobodi de akwasi insi ara Nnawotwi esmo do bebre na atiesi ye mai emu ni edikan efa the 11th anniversary of late Professor Johnny Evans Atamas lecture here course ewo Asante Mantama Impro Kumasi emu and I'm so be man panefu a can be a woman ekasa e de fa senior Professor Johnny Evans Atamas e de ho ba for there e de ma o man Ghana sounds na nam so be ma sa lecture as no man penada John Dramani mama so e de tudwa e kire se ba bia Ghana sikasem aba bedu na ho be yes ye nyina be ken obom se bua ma de ba ko ni okwa betimi afa so atutu sikasem amano awie peyo eno ena cha na otwuma se ba kwa nesa edi ahimye pa eye Mama Cecilia Abna Dapa, former Minister for Sanitation and Water Resources. Na asmo beto wi ase de sika ayida amana kwa kodi court ekwawi akire Office of the Special Prosecutor so ede no age ensem won so ehwehwe sa ensensem no ebi mu ebisa sika no efri hefa ne etete ba abonti bi ese sika ko yabusuafo kra esika no kra be na wom Office of the Special Prosecutor egusu eyesa ansem no emu ehwemu na otwemu so na Adisade College the seni ba ko ekire no yonko ede ne ti epim dade mpa ema sem no ka se akwada no ani asoa nani ho no asoa ama adokta fagina so tinta ye hwe abofra no abamu na wodi sa anyambransem ne kopiem court enu adam ema court atu asem no akohye August bosomeda etosuminu ewo afiya emu etina otwiri ensem bebre na abamu a ye babedi eho enko especially ne efa ne former President John Dramani Mahama ede atudwa esienke omomni empekwa betimi afaso aboama Ghana sikasem etimi agya naso yentimi ntina so wamam na biada ye fra nkodom ayme so mebo ede biasa Sasuna Adisade College nso ensem so aba no so ye ba bedi eho enkomo abojafo edos na no penu ba bedi enkomo Deputy Minister for Education Reverend John Intim Fojo ebe join yen on phone sanso na Bright Appear Executive Director enso Edema Child Rights International enso be join yen via phone Sir Arisam National PRO Edema Council for National Parent Teacher Association ekuo ewo Ghana enso be join yen wo studio na ye twe enkomo Eric Ajay and so a Deputy Bono Regional Communications Officer Edema NDC Amyuko on Sbe Johnny na Yedisa Kwesasuna George AEC Director of Communications Edema National Disaster Management Organization Twentewa FNADBO Sbe Johnny Tabeja for no no mabedi enkomo and na wo waje bre ehwe anopai for comment and so ebeji akenkan ma stream live on Facebook Adom TV sanso and akọ YouTube so a Adom TV Eti kainaja comment obrepem ye beji ni akenkan edi ama once again midin de akwesi ensam wakwaba